Dobar dan, Nedim Ramić ovdje, advokat za auto udese u St. Louisu. Danas ćemo pričati o situaciji u kojoj se naši klijenti često nađu. Hajde ovako, pretpostavimo, bio je auto udes, završite u bolnici i imate privatno zdravstveno osiguranje. Nakon mjesec ili dva dobijate račun kući koji kaže originalna svota od bolnice je bila $10.000, vaše privatno zdravstveno osiguranje je pokrilo nekih 90% od toga i vi imate sada da platite $1.000 zato što niste došli do onoga limita što vama ide direktno iz džepa. Šta su vaše opcije u takvim situacijama? Opcija broj 1, i to je najjednostavnija opcija, ako imate $1.000, uzmete i platite taj račun. Vi ste završili sa njima i vi ćete taj novac dobiti na kraju slučaja. Slučaj auto udesa inače traje, ako ne moramo ići na sud, negdje između 6 mjeseci do godine dana i vi ćete taj novac na kraju slučaja dobiti. Opcija broj 2, ako nemate baš nekih $1.000 sada u džepu, jeste da nazovete bolnicu i da kažete, hej, možemo li napraviti neke rate što ja mogu plaćati mjesečno, $50-100 koliko već možete, i vi te rate ako mjesečno plaćate, isplatite taj račun i završena priča. Opcija broj 3, ako imate medical payments coverage pod vašim auto osiguranjem, ta klauzula vam dozvoljava da dobijete novac za medicinske troškove, bez obzira ko je kriv u auto udesu, mi vam možemo pomoći da napravimo zahtjev sa vašim osiguranjem i taj novac možemo puno brže dobiti od vašeg auto osiguranja. Opcija broj 4, mi kao advokatska kancelarija možemo poslati pismo bolnici. Pošaljemo pismo koje kaže da vas zastupamo i da ćemo zaštititi njihov račun i kada se slučaj završi da ćemo ih platiti. Neke bolnice, neke medicinske ustanove žele surađivati sa nama i čekaju da naplate dok mi ne završimo slučaj. Nažalost, neke bolnice to ne žele raditi i njihova logika je mi smo vam pružili servis, to je naš račun, platite ga ili ćemo vas poslati agenciji za naplatu dugova, što može negativno utjecati na vaš kredit. Jel? Znači, ako imate bilo kakvih pitanja vezano za auto udese, molimo vas da nam se javite na 314 352 6800. Hvala i prijatno.